Damai di debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ati-ate roha dohot pikiran bunabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debatana gabe ujahan di persaurata di bagasan mingguta sadarion ima minggu pa 25 hondung Trinitatis laos di padomu tu pesta ulang tahun napa 10-hon huriata HKBP Sapuran Dauli ujama dihita sian hatan di debatan atar surat di Matius 24 ayat sia sahak rodi ayat 14 Matius 24 ayat sia sahak rodi 14 songonom madidok disitangi hokamu ma dungi pasahaton nama hamu tu hapor suhon pola pusaon na dohamu gabe hosoman ni bangso saluhu na hamu alaguarho jadi torok matargasib ditiki gabe masih jehean jalan masih hosoman ma dungi hehe malan panurirang pargagap mangaliluhon torop jolma jadi ala nalam rarat nasouhum lam tungalina ma haholongon di roha di jolma gudangan alai namanahan rodi ujung ido paluaonna laos barita honotot do barita naulion taringot tu harajao ni dilihat portibion laho makatidak kotsa tu saluhut bangso dukpei asaro ujungna ima sahakna jadi ala ulang tahun do huriau pa 10-hon molohudok 10 tahun HKBP Sapuran Dauli alusi hamuma gok pasu-pasu ni Jahoba do ngolunami boy tatesma oke tajuji 10 tahun HKBP Sapuran Dauli ima anggo gaya boy inasu ni oh horas matuan nami au katu sibion nama ledo hamu manang nawado ase holan na tuamang bupati oku de berek-berek kamu tole majak kamu ndo selfie olo deh buat ulakon 10 tahun HKBP Sapuran Dauli gok pasu-pasu ni Jahoba do ngolunami Taulah koda 10 tahun HKBP Sapuran Dauli pungana mo jo mangalusi ala marpurata gokor renak kini kan itu 10 tahun HKBP Sapuran Dauli ima bereng madai ko bertobatan no sai jabon jangan suami ni se manuai ngon anggo so mube mana dong edang na woto biaha benom mube be mauliate mai parsaurata au do honokku do macailas do rohaku pajupang do hotamu dakku boto hamuna dah saru baro baito relusiamu rak boita ras roa bena buatong ile jadi som manuek punguana manasian beligion jiau dakku boto manang nahan ipini alahon dana baru 3 bulan na lewat saya neng marsita-sita malah orang merminggu ham di Labuha Batu halahi ngai rancang odo bajuna ipesa pada sahati khusus tusi alai sudah mau dohot alai halahi ngai si ai dak kinata da buat dinasonga sangai pesan batu dia pakeon dadang itu ujung ngalaw mah halahi tu sidang dohot tau je holat di boto au neng marjami taison itoro mana sida tu Sapuran Dauli do presesi beta matusi pitorinda je boto hamu majo semangat nai hape du kubereng na sida ama ngagudang na ubanok kape narak na bagasa atar bohama pardalan yon nakin nasugutan narak na bagasa da alay manang naboha say huingo mati kidak dana kau ala jarang ko ibe mardalan yato holani dokon liburon laho tu tanyo pung mutumotong inna sedia daw malagubuti tu parapati rohang alay yang goborngin na iba dang bodo beiba ngatu si roha torus lao tu parapat ujung nga mebu may dalan ala sumuro ba to anggo ala hok wida nang apa la songoni wida nang muti
tiur do nak dohok suara na iya teh. Atau tepuk tangan matu nasi dah bah. Betul. Nah ima namar perdomuat tu si. Sahak mahita tutur puk tahun. Anggora pula betadahok kan? Au padita mangatur manurung atak sawi bet tamu kita dahamu iba. Inata baru nenggolan. Dua dana dihami bawa. Saya marumur 20 tahun. Saya nai marumur 7 tahun. Bahasa mekelamu. Hubotor na pikiranmu nai. Amang dia unai neneran ya lau dong dia mah. Udah honok kudo tuamu si jalo nadong ma. Dangi rohamu. Bahasa pikiranmu na nasi-nasi. Ise na salah. Horo manang nanaroi. Pikiranmu do naroa. Sudai pikiri ho jala do honok kudo odo manusai ngolu. Dan berani menerima apa yang ada. Ngabe? Sudah cuma ben handphone na itu bohina. Sudah. Manang boy do baya koko bohim? Ima bohim. Lo bisiani dang bohim bei. Lo sonat dong. Bah. Nah, putih. Bahasa dohonom mubah terima jadi apapun itu. Itulah. Nah di matusi. Nah tutur pukta ummah. Sudah do ugamu mandok bahwa semua pasti akan berakhir. Dangan dong nahot. Jalaha Kristeno secara eskatologi dihaprosiai doi bahwa dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya pasti akan berakhir. Tuamak camak majo teh pasti so sama tok tidak. Berengamang majo nangi. Wah, hok doi. Mololau kita tutur pukon. Di Matius 24 ayat 1-2 sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Atas sono mau lau matu luaran. Dah megah do bait joro na Yerusalemi. Teroma sisian naon. Bari berekan. Hibak nei. Roma Yesus mengadusi. Etong ma itu juga pasti akan berakhir. Jangan tohodo. Tidak lama kemudian itu hancur, tidak ada berbekas. Padahal itu dalam kualitas bangunan yang sangat luar biasa. Nagogoi, najagoi, nahebati, itu pun pasti akan berakhir. Umur Rizal mah 30 tahun dong. 70 tahun. Dukoni hangaluton penderitaan. Atau maruzung go sude? Maruzung. Atau molo maruzung go sude bahasa olo-olo ja. Molo maruzung go sude bahasa olo marsa. Ayo pe puana mamon atik pe songoni hebat nama rede so tu ngiri puo ope selesai do kawan. Ano kurua? Sa jago-jago membina paturekon golu bagasan goluon ingok ma itu juga pasti akan berakhir. Amat tabu pati ope ngai sinuai. Ibere gimana tuh budiat to? Bah, nggak merujuk kape. Nggak dia to. Alai barani mai mana noeng manatap tu jolo. Lo ason na do pesa halinai, ini mana dia to budi. Alai manang na boha satu tahap sudah berakhir. Kubereng mamusebo ini preses gadingon. Ala saru pahami. Berakhir nama kawan. Dah dong be. Kabe. Atau molosoni mana ngape tahun ini bagas seperti bion. Jangan buat jaminan yang membuat kamu akan bertahan terus di situ. Pokok sudah nuain. Imamang tak tertahu dia. Aina beruon na jagodo kobunon roy betuson. Sonari minuka makobun lo horasma. Berakhir roh apa gosoni tong? Berakhir. Ingat dah, namora pe berakhir do, perjabata pe berakhir do, pedida pe hapreseson na pe berakhir do, apa gosoni pe berakhir do. Atau 3 hari mah hoinang berbeda itu amat taholan alina suarong menengah. Jojok dong. Ima, ama-ama nih jago.
Hon na modom, nemana songoni. Kedua on, holani bereng ibana bohini amatai. Sedia menek setoranio, naruani mana putih? Gabe maus paso ali bani. Hape bereng masude. Nah siti berakhir do. Iban na mulai bereng kamu satabi. Bakola mar satabi ate. Mulo mate zolma. Naguguhyan ibana tolngos. Buy do mate bayo nate. Mah. Binerang zolma ina maburjuna. Marminggu isi sopan makatai romer kor pas pesta songonon ngai parade lelanga habe binereng ma be mate do tong habe binereng mazolma ina juga na holani bereng ibana inatai sehir hari mau akar ibana terus ibereng ibana nasi hatana pedang boy habe tonggo marus atau malah soni malah marujung kau sudah dia mah pilihanmu bersukacita menang menderita bersukacita amin saunari sudah inata bayakko nama tam sudah ka ibu-ibu si bayakko nama tanabe mulai saping berono yang bereng boha mau ruarsa mulai nyamatai baru maru molo-molo warsa wala ni amata amatai do nasala manang naho bae nama bayak ko majo pangalahon inata ni jabui markor mahon waeng hubo to do markoron alasam gudang do ay nahol na marbete-bete do jabu daktar lusam romaho markor alaya dong ko alasan da positif nasi ngabe heado ju roha mamereng inata heado sotung do kokodak ya abe atong molo songoni molo maruzung go sude songgakam budo pe bertobat ma mulai songgaki go ise nasala ho ima ay ngai nata tu ho ya bola be ay boy gatiommu buam mati na may kawan dangadong benasi atong molo songoni do mulai da masude au do patureho diriku ngai do Yesus baru juga sudah bahkan bagas zoro na songoni ulina dia juga akan berakhir alani da ngadong boy bagasan ngoluon na boy mangabati lasni rohaku di mana ngahape taho wah las orang pesta sadarion isi mana perjolo mulak ayo do persoalan olah pesta beta mamulak isi mah ibu-ibu son nang mabekode itu amatana molo mangalilangan no berengau nah itu antara dong go ibu-ibu soni asal mangalilang jolo berengau mana ngadong go sonon dak somal hiak kudul rap gabe kudul sapi tu sapi jei kode na itu hormat to molo gogo hupici 100.000 dah nanti molo dak kurok manang apa ho misi nanti ini mana terus kode imah Jewa, mulak tua udah sudah. Neng dohonokku, ima inata na nilehon di debatai ho. Parhajo makawa. Tabo udah minggu isapuran daulion. Hamu perpipidion. Bado. So tung ibaya kokoh kana asing. Nadi hoi mabaya kokawa. Ido. Au na sema otsudo bereng be majo bajuni dongan na jole bereng bejo bajuna bajuni sema ubaga baju manang na bajuna taro bajuna ubaga baju do pina kemi nikmati mah memang ido na cocok tuh atau isi do si patureo otsude dang boy be manangah di baga saporti bio mangalapati holanoni do ipai ngotur pukon mulai dok pe marujuk saluhu nah dangi tori babu adian holani do parsuala acoga ribabu ani dangi do itor boy be berpikir ulang tole mak 3 bulan nai na maon anno terginati terigo soni oh dangi babu sadi hari pukul 3 dangi babu alai saguri sedo saguri tuhani atong molo songoni
unang atoi na so urusan. Molongai dok dangi motohoan di garo tanggal piga ibana japi garo naneng urusan tadi. Ise sosoma lapo tuak. Adong go istilah lapo tuak unak capuri capuraku. Capuram murusi. Karena tak sodong ko soni asik capuram mietong aci ando butuham ani atong musi. Nanang dohono ko ondo mabak kita susah. Naboy ulomu maula unang urusin na sa urusanmu ngai dok sa guribana dok atau buasa pola mereka-reka jalaber kamu dalam sejarah gereja godang dona berupaya mereka-reka unadiga do parona badi Indonesia na perpudion jadi begiamu na si mana pisiboya tulang idongan doi neng rona main di mana soni merpungu halai sude. Tapi lang adong roh. Nanay dohon ako. Rohana may sini. Kapan pun ini akan berakhir. Tapi yakinilah. Bahwa saudara adalah orang yang bisa benar-benar mengimani. Kapanpun itu datang dalam kehidupanmu. Saudara akan terus menerus mempersiapkan diri. Alanido at sugari babuayap pukul 3. Adong mau sanga mamoles-moles. Sogo tu pesta. Rona ma. Tu salom maju iba sonari. Odaw. Ada kok kemungkinan nih robo dari sudah? Ada. Jalaber kamu dah. Boy dojol maberengos sehat pajupang. Dan adok sahina. Halai turbinege. Ngamati siya udah apa? Alanido. Bagaimana kita memiliki komitmen yang kuat? Jalaber kamu jol mana topu burju? Hah? Ade mulai belige halat na topu burju gua mai doh ya mah. Neng mati na marahayan naman. Mah. Ino man na soy bawa tanggal lain. Asa unang adong manoles diri. Tapi benar-benar ditujukan dalam kualitas diri yang terbaik dalam segala hal. Holanoni do ipajamo mah. Dalam rangka menanti akan akhir dari segala sesuatu itu. Mana terjadi? Itorido maya sianon dungi pasahaton nama Tuhamu hapor sugon pusaon nama hamu ngailubahon kita akan menghadapi berbagai penderitaan dan kesusahan kita akan menghadapi penderitaan dan kesulitan persoalan yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya awal neon mertudu-tudu don tu Kaisar Nero na terus mengejar-ngejar kekristenan ini. Asa mitop hak Kristen ini. Aleber kamu nama hak Kristen ini terus bertahan. Terus. Kekristenan tidak boleh dibunuh dan dimatikan oleh siapapun. Awan ko nakina menarik siya percakap aku do tamang Bupati Odison. Bah. Bangga doa mamereng amang Bupati baniku. Buasa mangin na. Boy di sangaho kamu merminggu songonon. Ayolo do godang dongan nakpola situ duguar. Olo rotu seda gereja 10 menit. Horas madah. Sianau 2 juta ina lau bawa itu sah. Dukoni romu sesan nasing ibait tok songoni. Ale ro amang Bupati tau madok. Angguawa mang. Dang boy hutinggal ho persauran minggu na songonon. Molo persauran minggu ido. Naku Jepang. Asa berek kamu. Nanang dohonok ku siani manang nabo hape pora ni olu. Haci ni si taonon. Halak na jonok tu debata marasi go mangadopi si taonon na. Ala ni hata ni debata na dia doban nei. Penderitaan tidak boleh kita hindari. Kesulitan kita tidak boleh buang dari kehidupan kita. Alai saya terus doi manggopang ibagasan gulwon. Saunari tunjuk tangan maju hamuna. Ise mai sonna sodok paru kilonna. Adong, sudah itu kita adok paru kilo. Holanoni do marasing gojol mengadopi si taonon nai songon halak na porsia iman. Saunari hope patudu. Iko marasing go mengadopi si taonon mi siang jol manasing. Ngabe? Saunari mulak ko tu bagasmu. Bohama borak ni si taonon munuangi jabu. Saya mau katakan, jangan hitung penderitaanmu. Aleboy do etong godang nabi na di debatai si manang dadang. Satabi
kita bisa bertemu hari ini. Dangalan hebatmu. Alai somba di batu duhon debata. Sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak hal-hal yang menekan kamu dalam kehidupanmu sehari-hari, anggo debatai, ido debata namangali hogugu di. Amin. Ido bana kedetai, iko gabe ede na menguatkan, iko gabe ede na menginspirasi, ikon ede na menyemangati, ikon ede na membuat kita doi sahat tu surgui. Surgoi sambulot tadoi. Tu si mabereng. Ido man nasi ulo mabereng jamitak bereng ma. Ganuk roho hari minggu na itu gereja bereng ma. Silang ni Tuhan. Anong go gereja na asing dak polay bayad jol manay holas silang ngay. Alay ang go hiaga BP. Kosong iba na. Buasa iba kosong. Ayon na tepel ho naman ko. Ikokodo na tersilang isi. Ito. Alam mo ha? Ay Jesus siya kapatusulo na duwi. Alanido halak na porsia. Iko do halak na boy. Memikul salibnya dalam segala sesuatu. Wah. Targuti ko do silang minuay. Dia masilang min. Namasa to ko inuay. Ay parsahito do amang. Ima silang. Buhaboy do hoy parsahito bidang mengelu. Pereng mah. Ijabuni sa madong na marsahit. Idia do godang, pakirimon na do manang na. Tusahi na yung godang rohana. Manang arong isol lansia. Arong isol na madua tahe. Buado, to kalansia umba. Godang go pe pasu-pasu ijalohoy ngulum. Godang marhitiaha poparam. Alay adong ko nang nahatsi idagingmu. Dugul-dugulo namang ngangilut-ngilut. Dia do kumodang berengommu. Dugul-dugul nangiluti do manang nabelga ni pasu-pasuan. Hola kaci dugul-duguli bereng mapahupumi gok pasu-pasu ni debata. Amin. So ni do resep na. Alani manang nabung HP hapor sugoni bereng ma. Bala rodo rombongan di Pak Bupati on, tu Pak Bupati on pimi minta matarokon deh. Perjuangan nasa lilingon luar biasa do. Perbu ini barodoi. Sudah ruasom manang yakod do portibion. Jangankan periode kedua. Tak nagabi gubernur roh hasa saut nyonan nomuse. Wah ita mamere kolanido. Alanido unak paksa di bagasar roham. Audah hodok kudoda. Akan aku calon waeng. Om mangolu na terbaik na pinasahat di debata. Tidak ada yang lain. Wah, boleh bereng kamu nasing. Alani nikmati ma. Ido ngolum na terbaik. Dangadong begolun. Molodangi dan ngolumi. Terimalah. Waduh majalui. Wah malay homba. Melorohatan ditangyak tay berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oma nasi kop na pinasahat di debata ibagasan ngoluku. Dangadong menasing. Alanido ondo resep mangado pihak kasih tahu. Terimalah bahwa engkau pasti memenangkan perjalanan hidupmu. Sekalipun itu sekarang perjalanan yang penuh dengan kesusahan. Amin. Holanoni do baini pikiranmu ikon berakhir indah ngolumi. Ayah udah kuboto mulu buat contoh konan non. Sotuk tersinggung kamu nada. Ibu to hamu do beda ni manuk sioto do manuk jago. Ha? Manuk sioto lao sa hape yalangi tong nga matu pamoto ngani kawan. Holano di do masih jului. 2 bulan boy panen, 3 bulan panen. Saunari mulu ayam jago, ileo mangalang natabo lau tu dia. Bertarung. Saunari pilih mah. Sioto do mang ayam jago. Nak pola ta pilih manang ahon nanti. Jol mama hitak ta. Alay nang dohonok ku minimal dia wadok semangat.
Apapun yang ada dalam kehidupan saya ini, yang saya terima ini harus menjadi sesuatu yang mendesain saya menjadi pemenang dan petarung dalam hidup. Ayo na tunga gudang amamaon. Tay mainang. Ho naman aku andal ho ni keluarga utak to lapau bion di ba so ni. Anggo gaya audo kepala rumah tangga iso dala wala. Hola nadok si taon mundur ho. Baro, adena amatani si manang nahudulan. Buah petarung go beon. Manang nang murah medele. Mau lo bersaksi ba. Toy mamang pinar hajo ma ini ada so. Alay manang na boy kok kupatulu doi. Saya tidak mau kalah oleh kesulitan apapun. Saya tahu ini berat. Ketika Tuhan datang, hidup saya berakhir. Saya harus berakhir dalam kemenangan yang sungguh-sungguh. Amin. Hamonangani mabayakon. Unang bayako kojol menetelu. Udah kuboto dah. Ya do. Rojol masih bunda pasugit. Tu Jakarta. Kebetulan masih terdad di bunda pasugit. Lai. Minta tolong majuau lai bah. Ai buaniku. Pamasuk juau tu perusahaan ini inna. Tongok pada saat itu perdi tau Cilengsi. Karena kepabrik gue gudang isi. Buah maroh ada buah. Akar ruasi petong gudang gue sih. Jadi mulu perdi kan mangido murah do. Ada orangnya mang bupati. Itu. Mulu perdi mangido termurah di Leonato. Jadi hupangido ada bah. Masuk mabayon. Masuk miban hari pertama kerja. Biasa mah hupai mamatong. Taktikina mulak. Husukum mah. Masa mulak ko. Sobo to lai. Sodo kali bang nang kusay memang kulingi yaw. Ini mana sunat? Jalo si pak kulingi yaw mulak ko. Ido. Ini mana? Baik kau mah. Tolong orang muda di sini. Bangun mentalmu menjadi mental petarung. Tidak ada siapapun menginginkan kau sukses. Hanya kamu yang menentukan sukses atau tidak. Hidup benar saya kudok. Kita harus bersyukur anak-anak yang tinggal di kampung. Bedana halak naik huta-huta. Siang mulai dana pengaya jari berjuang. Buah, ada orang beda dana ikut tahun naik suabi mangan. Tahu bekan? Dia dok sangat bisuabi. Ilopa si lopaon, dukon ilopa, ipiak ko tujuh lune. Alang. Tangi si bana cabut. Dangi tormate hoi benon. Cabut. Jala todo. Yalang matong, ala ningaliniari dawa. Si patah haluar babel gasya non. Ala yang gue dano terus ibodut. Kamu dia berjuang. Kemangan di mana? Napa dua hon? Dang dong dana ihuta na itali bapak na si patuna. Masih ada di sini anak-anak. Sepatunya masih bapaknya yang ikat. Mana ada itu. Ikat sendiri. Dan lihat anak-anak di kampung juga mau. Langsung buah HP daun dia buat aik ihut tidui. Hebat dong kan? Dami bang alai Roma ke ibu-ibu na poso nuai ngoda buah. Atak sobilak. Akulah gak mau aku anakku seperti aku. Ini mana? Jadi gimana? Ya kasihan lah. Akhirnya suabi mana ngai? Belo. Sige na ibeko. Lema soni. Gua saura dah. Kamu nama? Ada karena tua-tua nama betul. Najolo molo mangarat to halap batak. Alan tampo mas najolo ido. Baso bino to molo pinabor hak jol mangarat to halap batak. Saya kira apa beton ari perpudi nama. So binoto digani bulak. Je ujung ngatangiak luar biasa do. Jala suratnya pedang boy harap penonton. Alai roh masonari. Ala sia julu jabu ailes ngalewat dohok nasi. Tu bandara Kuala Namu pengah hatop. Toy madah. Hola sahaton non video call lah mama ya. Ngendang dia to. Hola sahat di mana Jakarta. Petorong saya mak naon natong susudak ngasulu di sonte. Ada warni. Sukil. PC jo masih ani dah. Di mana? Ahmad PC on nuang naro. Terus video call mampi.
Ngamasi hola da buah mereka. Aku juga mah. Kalau gitu ingat ya, sehat-sehat lah kita. 2 bulan lagi mama ke situ ya. Gimana? Saya mereka kamu nama. Tang berjuang be. Aku udah sulit mereka kamu nama. Ayah udah kubawa tu dah. Dana kau na baruon. Mulai dok mangaratos ya toba. Tu daerah on. Nggak cukup dawi kan? Pido ba? Ayah dong bapak tua aku mangaratos tu madogyo ni dadamu tu tay situ menuru. Ayah so donangi botoki. Hola ni dok ni mangaratos tu madogi na baruon. Be. Aropuku. Amang buah nama anak kingain na suri. Tapi colok gue be. Alay manang na buah na dong boy. Dia menangkan hidup. Walau hita soni do nang dohonoku. Jangan pernah kalah semangat oleh karena berbagai penderitaan apapun dalam hidupmu. Kalian boleh susah, sekarang boleh bergumul. Yakinlah di dalam Tuhan hidupmu harus menjadi hidup yang berkemenangan. Amin. Nah, imana perjolo si atur pukon. Napa dua kon di dokon di mana mamuse ibaga satur pukon. Hehe ma panurirang pargagap. Ngaro persoala godang panurirak pargagap pero mamuse. Jala taringo tu sobere kamu namada. Siam mulai pada Nairobi saat tu zamanon anggap panurirak pargagap nunga tu macagudang. Takpola gua rakuna di Bibel tai. Hiado pe sigardo pe rai pikirata children of God. Nah salah satu sektena adalah family love. Hati-hati orang muda. Ini juga sekarang masih menggejala. Iba pungu-pungu makan aposo. Lalu mereka hidup bersama. Melakukan hubungan apapun. Dengan terbuka dan seksama. Dalam ajaran cinta kasih. Biar kamu nama menyerempet naik. Dukoni muse. Adonggo pesahalak. Jose de Jesus Miranda. Seorang penduduk asli dari Puerto Rico. Yang mendirikan gereja yang diberi nama. Tumbuh dalam kasih karunia. Dia mengaku bahwa dalam penglihatannya ia melihat Yesus menyatu tu dirina. Jala barani bagaimana mandok? Audo Yesus. Beko kamu nama barani ni jol mama dohi. Buah tarsonggo behita mamerengin wae. Satabi molahu buat majo dalam contoh ne lebih meton. Kiado diberi kamu na detu. Halai tong membuka Bibel. Isi na punya pengalaman tuh sih. Bertuduh. Nah biar kau terdapat kan. Alay saya dong kok. Asa beri kamu. Ini zaman aneh. Baru ada ma perpudio guarda Kristen progresif. Hati-hati juga orang muda. Kristen progresif ini mengaku bahwa Yesus bukanlah satu-satunya sumber keselamatan. Hatani debat ada di Bibelibe, dakolani hatana tikos, godang gua kahatan asing. Jalan arumiko dak kepola merminggu, rohaido. Atik pesa botulna, pamahaman nasonon, nunga pemahaman daliling ibo itu. Ay godang gua parsaura siganu pari mandok. Ella bollo toy mabah, anggo na merminggui, mahurwa pola noni, rohaodo. Wah, godang gua parsaura musoni. Toho dari ko rohaon. Alay wiro kema dang boy sirang halak na porsia siap persauran na tu debata ala persauran na ido nama bain halak na porsiai menguatkan dia dalam segala sesuatu. Udah ma ala na hutad do Tuhani boy yaw dengkam bersaur do tamuna dakolan na dia pikiri ala na hutad do Tuhani do nalik patad honok kutu portibion ala ni do honok kuma unang gabe pergagap poto dongammu. Nagodangan nuang jolma, mangela-ela donganna. Ngai boto ibana tikos na diulan donganna asa gabi salah. Nagodangan nuang jolma, mangela-ela donganna, mangulakon dosa, sekalipun dia tahu itu dosa salah. Alai asa tergasip donganna diulakon ibana. Audak ko boto da ngase mau sujamita honon nuangon, zaman ni TikTok nuangon. Ber kamu nama. Ternyata boido ibayar jolma. Pali-alia juga sa TikTok ida, ugara hona saunin. Wah, udah korana kamu bar TikTok dah. Alay tolong, bahasa-bahasamu di TikTok itu tolong jaga. Unang mabe pergaisi pak kotulunganmu. Ayo no lu dotong dah iba TikTok ngabuti.
Sonai pengen oleh biar dia tahu siapa kita. Ini lain suruh. Ayang manigay dong amoy. Apalagi tolong maperpipidi tuan nami amang hamuna nama contoy distri ko. Neng dohonokku bohado TikTok tay gabi TikTok na mendidi. Molo media pe aka media na positif mah. Bereng majono da molo mulak ko seno na hamay sini Facebook mo. Paham aja, ama status semua no. Ayang guna positif boy be kota buru pe. Itulah udah ku bilang jangan dia ketua. Ngapain itu? Alani orang dia bahasa merendahkan, dia bahasa menjustifikasi, dia bahasa mempengaruhi, naso menguatkan halak tolong. Apalagi tolong warga HKBP isopa maretatan wae. Jangan ada warga HKBP menjadi warga yang memakai bahasa-bahasa negatif kepada pemerintah. Sekalipun itu saudara tahu salah. Buat pergagak boy. Saya mau tahu tikosna. Iya tahu kok. Ailah tu saya duben hata honomu. Sagaru nabi nereng mi nabi negemi. Angko saya mau tahu langsung dak boy hata honomu. Anak dono kuasa tak hindari jo. Saya tahatai pergagap. So tunggu naik kita gabi halak pergagap tuh halak nasing. Taja gabi. Aku saya udah goba. Satabi mah mula dong iso pengantin baru. Tuh kekurangan niamat tapi suatu cerita hoko tuh halak. Jangan jatuhkan semangat siapapun. Asa tabu. Iban na udah honok kudo tuh hamuna. HKBP kan nek sini di godang go. Asu cukup kamu kapan dito? Worom do bahasaku. Unang adong bahasa na negatif satu Facebook. Ay wasa ma hurwa mulungan beda bu jolma terlas roham. Mamba jo, mula dong jolma naju roham nuangi sol. Mulungan tertuk-tuk ibana, mulungan menderita ibana. Balas ma roham. Haci do to. Alani neng dohonokku mulai dokon masa makabalurirang pergagap so tungadong halak na porsia maggagapi akahata na suhata tudungan na selain kata-kata yang membangun dalam kehidupan ini. Apalagi huriyaw nga 10 tahun buhado ita mendesa ini ibagasan nguluta si ganupari imana pa duahon namangingu idokon imana mamuse ayat 12 na husaha jodi itada jadi alalam rarat na souhum lam tungalina mahoholongon ni rohan di jolong magudangan. Audak kuboto situ judo hamu molohudok holong ni roha pengalam ngalin wae. Kembali menjadi suami istri. Sarupa dope kualitas ni cintam sewaktu baru menikah doho satu sonari. Ima lam ngalin jabu lam ngali ima. Jadi doho kuda pola tu halak. Ijabu pe nga binereng dak terasa be. Binereng inata. Oleh ate mah Tuhan, isido be mana? Auda ko to iban na ulo madoi jamitakku. Setabi akamang nasuta sadari do. Gabi ulo iba burjuti natani hala daripada itu natani besedih. Pe kau mah memuji natani hala na atau apa? Ih, inang bau na situ. Lembaga go hui deba. Ini mana begitu? Apa itu inatai ulo iban mamuji? Tahu na ina. Ulo da matom mamuji homang nada. Dao ngator ini mana berek pada. Ih mah. Au saya udah ke boleh masuk perkawinan au. Seolah-olah cinta bagi orang Batak itu hanya konsumsi sebelum pacaran. Bamba joyo amang. Aha may beko majoy na to. Ama panggilanmu sehari-hari. Jujur. Ade. Ama panjonya matau tuh. Hoi, dia hoi, nah itu. Bahasa bola urua. Ayo dapat itu. Ibereng putih. Anak gua dosi, iya ujoti. Iya roba jo kata-katai. Buah hasia. Nih kan, oh ini mana begini? Ay kan ondo susata. Jemo lo so itu inata be do kokoson itu isi me do honom. Doko majon na to alahon. Anggo say tormula kalaho kato. Na gini ta puana nama isi torino na do. Jeneng do honokku pasomal-somal ma. Alay nga ulo borato mo lo ni mulat sonaria deh.
Baru nak terbaya kokodo simulakan do di gereja itu roh atau madokon. Halo sayangku, ini udah. Atara do hono mama jo ama reaksi. Hah? Soalnya ko naton na pasuak-suak ko do horo ni. Mah. Ala dak somal ay holongi rohay nani hatahod do. Ayaw dak ko to ba? Nahacita roh aku mulai irendah hokala inataku. Bah cinta hiyo do tu siba. Jalao se huro go. Na tumabo mga diaw jabunami do. Nilai itu. Ba majo. Lopa-lopa ni semana tumabo. Nai lapo ado manang nani jabuan. Ima ngamo lu mangalusi bere komai. Ima. Ayang gua huro mada. Molo dang ngali holongi roha. Manang nabo hape ha hurangani tertutupi doi. Oma lopa-lopa ni nata jabunami. Titi. Wah seperti kau nemu rasa tu nasi. Ami memang tonggo inang hita rumah benotong. Ai holani lopa huat tong kata-kata peso tebu. Kau mak, hal tu pemang aku lopa behol ni. Mana uro desai jo kata-katai. Hasian ngaulo pa beba kusoduk matu piring mi kan itu mulu palai bani nata hidup tu dulu mersai tu boleh baca nanang dono kuasa dua arah dong dana petua tu na tua petua anak kodang ikut songoni coba anak-anak yang sini 7 tangan bapak siapa di rumah yang kerjanya marah-marah terus ngain sih Boruni sema bertobat maho. Ayah urua pola. Molo adong nasumat so pas tu borumi haol. Tadani holongi roham. Holong rohani baba tu kuda. Minmu. Pardongan. Ho, unang termar halle dah. Bapa na beruon. Dupilaw muli asa marhalle. Beisi songoko, nai patong-tong. Kan ino no. Asa akrab dong. Mulai do kon isong ngalam ngali siat dua sudah doi. Aku do manuai. Ayaw ba tikibay nakipengalungan bungay na masuki. Takut to ay pikir pa reses gading. Narak ko do on na marapar pudio ba. Ay manang luha. Ay dak soal harga ni ate amang bupati. Tak soal harga ni bungay kan? Alay kaluk ko mabuti marhite. Ama tahe holong irohan ni kuriyaw ima keda nang gusto holong irohan udi roi betuson senebe koro ay semangat ni sinuratod do adi ka maho tulak tuson ni men dukono keningon mabenun nami tulangi debe ano mo siya so ibo hola sahape ibe so luar biasa nangi ala boha ala huwer kamu sudi burju Dako to salah mendugau. Ayo tadi dah noni. Nama siru bado. Ala memang dohnok kudu dah. Tapi ereng maju ciri ni zaman on. Ini zaman udah makin gak enak. Na perjolo ngolu na bersaing. Todo. Lam bersaing go. Lam bersaing dalam segala hal. Jalan resiko ni persaingan dia harus menang. Kompetisi dui. Tidak ada orang yang berkompetisi mau kalah. Tole ma ang guwapo tahu dak pelawai. Ngapain berkompetisi? Iban na homo, homini, lupus. Yang kuat, yang menang. Alani do kamu nama atik pa sama-sama punguan nama hamuna. Mula dong bisnis punguan nama pe jambillo. Pe asa bola huro kalau na sa baligyo. Mula kalau na no tu baligyo hola na dong non rezeki baligyo. HP tolu halai siap punguan bersaing tonggo masih lepisa nih. Ima resiko di persaingan tidak peduli siapa. Yang penting adalah dirinya. Yang penting dia menang. Awison sama-sama parwarung. Ibuka warung ison. Asamate warung yan isuku narga. Itoribain toru warga ison. Pamati onang. Imangiri ni zaman no. Alai suku-sukuku salah do bersaing. Dao
berkompetisilah dengan baik. Alani dalam berkompetisi, unak katai hakurangan di dongam. Unang debu hodongammu. Boto kamu do kompetisi ni halak batak. Molo na berkompetisi kan dalam tuki canggo buti. Kompetisi ni halak batak ita betoru do. Asa debuon. Mah. Alani molo halak Kristen ko, asal nangali holong ngirohai. Hati-hati, silakan bersaing dalam hidup ini. Tapi silakan bersaing dalam kualitas yang lebih hebat. Gimana berzolo? Napa dua kon ngolunuai ngalam individualistik. Ereng majudah huwa contoh inang dah video celai. Molo selfie me itan no disi. Abe rame-rame. Karena dong go di handphone di Zoom. Molo berko foto tayen no kasilla. Narumiko di ho seragam muna merodo manang naho. Aduh. Cenderung iba do kan? Itor ni jumbe mana muti. Ih. Bagian ngayaw HP sonate. Imangolu. Jala orientasi nasongoni matorus na masa ibagasan ngulu to. Ay wahuro. Molo soho boah. Molo dangalan yaw dang jongjong hagabi sapuran naulio. Wallo. So to mo do soni dang. Takut dapat di dalam harong ko bisa coni. Tuan ni mah. Molodak ko benoni di bataro nasi. Hati abang. Jago kormunai nak kiningan. Ala jago do suara saya ada, suara dua, suara tulu, suara opat. Molo olah suara saya ada. Dia dong ni. Dia dong mau lihat itu suara opat. Tahu masa tak sadari do. Ay terkadang orientasi diri tanah berlebihan do. Mulanya onde. Buasa moloro Bapak Bupati on roh kadongan na do sak sebasa sahalang. Boy do sahalang yang mang bupati roh tu som. Boy. Alai bereng mang bupati akadongan no perikot. Pak Camato pero tu sedang nama buah-buah rohau. Alai roh halau tu som. Nama saling patuduh do dengan bersama itu semua menjadi kuat. Jayope hurion. Ino kan berpesta 10 tahun. Itor tulu paropa pumua nama mulak. Enak berpesta guardi. Bertahan sok kawan. Atik pesodong lilangmu minimal hohopo sih. Ay jujur mai bahasa bola hurua. Ay tulu paropa tamuan noni satu marisa butim. Kan itu HP pesta ni sedo. Sapuran nauli. Persapuran nauli do. Bertahan kawan. Unak kesenanganmu pikiri. Nang dohono kubuah do kita menghayati. Aso nak kola dirio. Napa toluhon na mangikut. Dia muse ciri ni zaman on. Perubahan gaya hidup. Na beruo jolma holan itu hor kopi isedu di jabu ngabu nikmati tabu. Tabu kopi obah. Meningkat mah ikolau tu lapo. Tabu rap do hodongan. Apalagi di hutan Nabi lagu boti. Aku dibeli perasoni dua deh. Beli satu dapat dua. Inum jotong boti. Markato so. Hira habis kopion tinggal lope borsangai. Itu baik to jor panas nai. Otik ngai. Las bae magula nai otik ngai dah indah. Tunggu bayar satu. Ber kamu nama missionari bergeser ro. Saya me holat di lapo. Ngai buka kafe. Jala KBP, berkamu na view na berbeda-beda. Nah tabuan nak kami dah bah, teribut mah. Selfie guys bersama CS ku. Nah mana bukti? Betul di mana? Kan di mata tersendiri. Iban na berkamu na manuaing, namanya mas kopi pe, ngamar macam-macam kan? Ima perubahan gaya hidup. Aina jolo somar hepo jolma tak pola buah. Saunari buah, amang. Dia mau marga. Tinggal handphonemu manang na tinggal nasi. Ayalan ada benda tabuan. Oke, sogot medah. Putaran seperti sogot. Nih, ada tong putih. Asal magaya. Manang nasolok peta huisi dia. Jala ala ni gaya hidup do susah solma. Next sudah manikmatan.
Saruba dua ke ibu-ibu. Hati-hati nuansa munau. Polo doa lah sotolak mernuansa. Terus honna membayar kredit. Jaga. Hati-hati atau kainata. Mololau tu pasar. Katong bela jam bereng. Unang bereng katong bela jani donganmu. Puang. Masih gurami dan. Daka to akoi. Na tolak mu ikan nile do. Ipe na geleng-geleng hidup tolak mu imani-mani. Ngabe, buang. Olo mahuala ni gaya hidup susah. Rikodo na bergaya. Apalagi itu kenata dah. Atur gaya sedikit lah. Oh puang, olo bolo. Ngaso ko di bawon pas-pasan. Sa ijem itur 10 maroli sob. Diatur. Alai unang alani perubahan gaya dan boy jaga hodirim. Nah alani do bohado hitam mendesa ini ibagasan nguluta. Asa benar-benar nguluon unang lokang sian holong ni rohai. Ikon holong ni rohai do na memuatkan kita. Abe ima kana masaon. Atong ise manasahat tu haluaon ise na bertahan. Wah. Sonang manang susah debatado ngulu. Bergumul atau senang ikut debatado dia. Marukil manang marhamonangan ikut dibagasat Tuhan ini. Alani neng dohonokku bohado hita ikut pataruon di debata sahat tu hamonangan na sesungguhnya. Alani dia be parukilomi dia be tantangan di zaman ning bagasan nguluon berlakulah baik. Jalaido tadana natok toko mangulu ibagasan Tuhan ini. Amin martang yang mahita. Mauliati Jehovah di hatam nama masu-masu kami. Lubowi di tonga-tonga ni huriam na 10 tahun sadarion. Buido gudang akahamaulo kasusahan. Alay unak pula loas lam ngali. Holong iroha doho parsauran. Ikom marsihoho di kami. Pasu-pasu ganuk ruas ni huria asa gabe ruas ni huria na torus marsihoho di hatami mulutung dia do pia kahamawolo ni komarhamonangan molo marukil pe iko dilalana sida do holong eroham na mangarahuti nguluna tang muramad dili rapoko masu di ruas ni huria mon pasu-pasu ganuk dia kaparukilon na be hubo kami to ho inanami rioman buru manurung natongon no ang marsahit. Pasu-pasu daw ni sahit na. Abolok ko parsahito ni. Paulak kasehaton na. Rapo ko may bana makamonakon. Mauliate di sudia karuas ni huriam na burjuon. Dapoton na sida Tuhan di parsauran na. Secara khusus kamalateo kami kehadiran ni amanami bupati. Ranggota dewan. Amak camat. Nabuy rabdohot kami. Panggonggomi nami. Pasu-pasu mangulu na sida. Sariho Tuhan. Molo tunga dong akan nasinakapan na patulus ko Bartolomo ni Roham. Pesta namin sa dariope rapoko mahami. Di bagasan Kristus Yesus. Amen.